Kamisaki Hila Kulianaka, Jalaya Sasinao, AXA Proyecto Cultural Yes Hisari, Uxatpach Arum Tanitapta, Hichurun Siyat Hataba Pargianiwa, Kunhamsa, Coronavirus, Uka Usut, Harkachtasip Haraksna, Uka Takisti, Aknir y Juanakarakiu, Utharaki. Nairiri. Utarkut asaj han kunayanak slamtanti. Pairi. Zapatunakam utapunkur mantayatekia haitam. Kimsiri. Anqam ishis irpanakasinqa kainaka hareqa. Pusiri. Hausanyanaka, lentinaka, uta histaranyanaka, ukat hukam chakanakam, qolla umam pisksum. Esqeri. Utarapanit yanak qolla umam hareqaphan. Sohtiri. Taqi alatianakha qulla umanakam qumanchum. Hanir imkasina. Paqalquri. Isi tatsusisa mawayaqar imam taqsuranyataki. Chimsaqalquri. Hanir utar mantkasina, cartira, uta histaraña, ukat hukampinak, uta ankahar, mawayakar haitam. Yatunkiri. Utar purisaq hanchim harsusim. Hanukaq amparanax walisumpun hareqasiñama. Ukam sasinawa AXA Proyecto Cultural Yes Hisari Uxanquil Buena Tabajunacaj Ejtanipsma. Taqi Ucanacaj, Universidad Pública de El Alto, Carrera de Lingüística e Idiomas. Ucamaraki, Proyecto Cultural Yes Hisari, Arus Yatinta Pjañani, Ucampirusa, Urosalud, Uxanquil, Hilata. Doctor Roy Mamani, urólogo, Jupanakan, Amuitawi, Chamaitawi Nakapampiu, Aka Ejuaj, Taqi Humanagatat, Purtani.